Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinad ka si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Tinapalabas, imparit na ni Hana ti kinatangken ti ulo na kan ni Randy. Ket kuna ti lalaki, ano saan agapoy ti Karina iti day di Andre, awan kuma ti bibiyang na iti balasang. Kabayatan na, at damat ni Risa iti probinsya ti Abra, ket awagan namanen ni Randy. Iti ayan da Randy, namuan na kanilolo asyong, posible ana ilingad ni Hana iti likod na iti danom ngagtupak iti waig. Ket ita, adtoy ti tuloy ti makalawas apakasaritaan arapaulwan. Umay katungtupalen ti maysa akarib. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. That love alive. Hindi balok. Ano sa apo ko? Gapo iti karek iti kabsat ko, Lolo. Maawatam kumahan ni Hana. Kasapulan na iti Andre. Kasapulan na ti kasukat na. Kasapulan na ti mangipadagken ko na. Sige, Lolo. Danunak ni Hana iti likod dagiti danong magtupak iti wae. Nunas ka na pilitak ng itakdang ditoy. Kan pilitak nga iyawid ijay kalapaw kat aramida. Palok nungak ti kinatangkan ti ulo na. Agyamanag. Kasi tinakunak. Kasapulan na ti mangipadagken ko na. Kang runaan ti makawat. Iti dayto yagun daway. Saan kayo madanagan, Lolo? Saan ko asardengan nga andingayan? Rog. Ikarek. Tungpalak ti karek iti day di Andre akabsat ko. Kat saan ko abaybayan ni Hana. Kastamutan ti sikog na. Agyaman ako na Randy Barok. Sige, Lolo. Sa pulak ni Hana. Malambin ako na. Adapay lada Lolo kantay jay arandi iti. Ni Randy. Mapugmatan iti danom kat akturong dito eh. May pasir ko ina. Kada silaw ni Lolo Kinki. Imbagalakit din ni Lolo dito iti ayan ko.
Saan nakasaldagan tayo na lalaki? Kasi naginigayan ko. Bumatok ang tatlo din ako makita. Umatulak na tayo na lalaki. Pumanong ko. Di na kong pakibiyangan pa eh. Bumatok ako na. Hana! Saan ka nga umasinag? Natungkad yung unom. Di na kakibiyangan. Pumanaw ka din ang lugar ni. Sika tinatangkan ti ulo na. Umay kan! Saan ka nga umasinag ko na? Malaming kan! Saan ka di? Agtigtigargar kan. Takasano ko ma, adi ka malamin. Kat naglamis ti danom tiwaig. Nabayag ka na nakaupar. Masikog ka pa eh. Saan ka ba yanangan? Makapadakas king kater aramidam. Saan ka di amasyan di tasigog mo? Ang bibig mo. Huwag namatay ako. Ay kaya kung di matay. Saan na mabali na matay ka? Adtuyak. Di ka baybayan. Tadayta tinaudi abilin kanyak ni Andre. Kat nagkariak matkin ko na. Umay ko tong palan ti may sakari. Malamid ako. Umay kan. Sumangatan. Inarakot na. Malamid ako. Randy ko nam. Sige. Umarakop ka. Agin narakop ta. Tapno bumara ti bagim. Pabaraak ti bagim. Tapno saan ka malamin unay. I miss you. Siyak ni Randy. Hana. Ay, hindi, tanti mo paspasama ka na ranti ka na hana. Kasi lang mo po tuwakon. Ay, sana dakas. Kasi tinakunan ni Randy. At nakano ka rin. Wano ka rin na hindi ditinyin ti Andrea kabasat na. Ngay so ti umay na tong palan. Ba, ang buklatan na ita abanag. Ay, sapay lakuma. Tayin inutumot lang ang maklon ni Hana na ita abanag. Sapay lakumamot. Ta inut. Babaan na ita kanirande. Kat makailiw-liwag na po. Ang awan nga sabay, asawan ni Randy. Awan nga tatilapan no bilang. Dahil so ti mangitong politikari na ditinyen ti Andre akabsat na. Girl, I need you. I need your love. Bastos! Agtalaga. Masaksak na. Ano ti basol ko? Ipatan na ka! Agtalaga.
Sikat yung mo na ngay marakop kanyak. Kay, gaputa malamin kay tay. Kasapulam tibara tibagi. Iso ngay narakop kamat. Kat sikat mo na anang iya sa dag itibibig mo. Asikat. Inawagan na kiti Andre. Nung bagakmatkin ka. Asaan asyak ni Andre? Kapunta ni Andre ti kasapulak. Saan asika? Natayan ni Andre, Hana. Ngim sana bali. Adtuyak akasukat ni Andre. Katnuhan nyaman ti karikin ka ni Andre. Adtuyak amang ipatungpal. Saan? Saan ang mabalin na mapasamak dayta? Saan ka ngay ayatan? Nila ang Andre ti ay ayatak. Isulaang! Masursurunak tumatla nga ayatan, Hana. Aramidag ti amin tapno mapasamak akasta. Saan na ngay ayatan? Kan imposible nga awan pa'y nobyam huno asawam. Awan pa'y asawak. At danubyak. Ngum masapul atong palak ti karek iti imbilang ko akabsat. Anak utangak iti pan nakasilpo ti biyag ko. Kapulaang iti may sakari. Umay ka, Nana. Please. Pumanaw tan ditoy. Sumangatan. Makapadakas kan ka dita. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kada kayong agina. Gaputa. Kaputaan niya. Gaputa kabayatan ti kaadak ditoy. Nagbalin ka na napatag kanyak. Napatag kayon kanyak iti sikog mo. Ang nagtaod iti kabsat ko. Imposible. Kapulaang iti may sakari. Iso nga raramidam ti kastoy kanyak. Kada kami. Nga mamok. Uray inton ka hanuman. Di nak mabalin ngayatan. Nagruna kat imbagam nga dakayan ayat mo. Ibagakin ka tipod no. Saan ko nga'y ayatan ni Risa? Iso lang ti gusto kanyak. Saan ko ang magustuhan ti ugali na? Di nak ko man alilawan, Randy. Saan ka nga alilawan, Hana? Budno amin nga imbagak kan ibagbagak. Idi pa'y ladamo ang nakita ka. Nagrukbabakon kin ka. Patyanak ko ma. Kan ikanak ko ma iti gundaway ko amang ipanagnak iti dayta. Saan kon ang magustuhan da ito'y? Saan ang agsubsubli di syudad aging kay di saan ko ang makasarita ni Randy? Adtan na ikitang ko. Puisit! Puisit na talaga. Kakaiso na nagring ididamok akong tagan ni Randy. Kinansel na kitin. Kalpasan na. Tsak matin maawagan. Anya ti kayat na mapasamag. Di na kayat ang makontak ko. Di na kayat nga agsarita kami. Anya itanda ito ang mapaspasamag. Ay, puwisit ako talaga. Ay, tsak kayat nga arapa-apan ti tsak kayat ang mapasamag. Nga iti agdamakat nagkaidadaran di kantay chay apapai akaayan ayat day ti tinyan ti Andre. Kat anya itan kan aramidan ta. Agin inarakop ta? Agin inagag ta? Ano anya ti saan ang maipaay ni Andre iti day chay babae? Kat iso ita ti ipapaay ti nobyok. Saan na mapali na mapasamak dita? Umatayak no kastaman ti mapasamak.
talakit ti mapasamak agbat. Hello. Good morning, iho. Agyaman nak. Taimawag ka matlaangan. Good morning to, Mama. Kumusta kayon? Sana kunay ama katurturog, iho. Amom, tiga po na. Amok, Mama. Katsuri no saan kayo anaawagan kadagit na palabas ngal daw. Mala, saanan anapatig data? Tikapatgan kat makasarita kan. Adadak kala problema ngamin, Mama. Isud ka po na asaan ko na analagip ti umawag kada kayo. Kat, kumusta nga ruden tigagaram dita? Kasi tinakunak. Dakkal ti problema iti kalabas. Ngamita, awanan parikot. Nakasaritak matlaangan anasaya at ni Hana. Ay, nagimbagan no kasta iho. Kat panagpunak, Mama. Awanan ti parikot mo pa'y. Iso anak kaawag akon kada kayo. Pasensya kayon, Mama. Imsa na bali. Masulbaran ti parikot dito'y, Mama. Taan niya ngamin ti parikot dita iho. Agsagsagaba ni Hana gapoy ti pupusay ni Andre. Grabe, Mama. Kasla kayat nang timatay. My God. Sana mabalin. Tano matay kat mairaman ti apukok. Ay na, kakaiso na aday ta tinabati apakalaglagi pantaki ni Andre. Kalpasan na, mapukaw mat. Amok dayta, Mama. No marigatan ka, umayak dita. Agpakuyo ka kiti kasinsin mo. Mama. Tumulungak ang mga lukoy itirik na ni Hana. Tapno kalikaguman na pa iti agbiag. Nga agbiag da nga agina. Ti apukok ken kuana. May salangan ti parikot no kaskasanulaang, Mama. Anya day ta aparikot. Ni Risa. Aywan kayam. Adda ka din dita ni Riza. Apay, Mama. Simurot ka di. Wen iho. Nakasaritak laang idikalman. Adda ka no dita. Anya. Amok adinanon na ka dita. Uy, manggulo lakit di. Awan pa'y mat, Mama. Masurutan na nga ta dito eh. Lakit di iho. Mapanlang agdamag iti istasyon ti pulisya ang nagpaayan day di Andre. Uwan gayam, Anya. Pudno ti kunam iho. Isulakit di ti rumswa aparikot. Girl, I need you. I need your love. Tignaya ko na. Mabanag kiti lugar nga impagkata kanyak nga ayan tay chay nga Hana. Sa balin di mapay di panunot ko. Kan atapag ang mapaspasamag. Ang mga no na ibawiingan ni Randit imatang na itiday siya papai. Mapanak itiday siya aparangkay sakap. Sa bulag ka no dagnagan iti Lolo Asyong. Wano Hana Cruz, amay sa maestra. Sigon iti may sa kadag iti pulis idinitin niyan ti Andre. Lukas na. Sana kamarigatan amang sapol kadakwada. Umuna ama panak iti pagkatalan apang isurusuruan tay chay. Hana.
mayat gayam ti agpakan ka dagiti tilapia, Hana. Purwa kam ida, iti pids kat. Kasta unay ti panaglulumbada alumungaw, amang sikbab ka dagiti kananda. Nagdadakkel dan. Sige lang, Sir Randy. Pakanamla ang ida. Binigat na kastoy ti aramidak. Nawan klase mi. Gandang runa no adda ni Andre. Doa kami ngagpakan. Randy ko namlatan kanya, Kana. Ikatumunti, sir. Kan gaputawanan ni Andre. At tuyak akasukat na. Kasukat na? Akadwak ngagpakan kadagiti tilapia. Kasukat na iti amin abanag. Randy, saan ka ko mga agsaw iti narigat ang mapasamak? Mapasamak. Basta awato munti kinapudno nga awanan ni Andre. Kat dinto nagsubli. Kat siya kung tiyadda. Saan? Narigat ang mapasamak dahita nga ibagbagam, Randy. Kaputad-ad na lang ang masakit anak. Katsakon kaya't di masaktan pa eh. Tikayan ayat ko nga imbagak, tikunam. Wen, padak a babae. Saan ko akayat nga danto ag sakit tinakam na? Naibagak mo tankin ka. Saan ko nga'y ayatan ni Risa? Nunadaan kami man iti relasyon. Daytakat isula ang ti agayat. Adda kadimat kasta. Adda. Ngumno saan ko akayat nga ikalaysa. Awan maaramidan na. Kasanwa nakadaron ka dito lugar me. Napintas sa madam. Da kayo ka din ni Lolo Asyong? Awan ma'am, abay. Humay kayo ang order ka na titarakan mo yung tilapia. At dalakit ni dito ni Randy, Lolo. Sigurado day da. Dadating kotse na nakaparking iti sango ti balayo iti baba. Ni Randy di ka sa bulam. Juan, ni Randy, ti asawa. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggin ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Umay kutong palen, ti may sa akari. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayar. Insurat kaniti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervisyon Leti Astudillo Aquino. Manipol iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Forever in my heart. I need your love each moment of my life. Bakya, naramid bari po di kayo ti lanuti en kayo ti sandul ken na forma nga da takong na slope sada pinintaan kadagiti flower design.
Amuyo ka di at carbohydrates no ma-ingest mo ket paturugan na ka, di mo ka di napaliiw, ano kasta makaturog dagiti kabalay mo. Dagiti maawagan a comfort foods ket karaman dagiti carbohydrates. Taad daramen na nga amino acid at tryptophan. Isu ang makaturog kalpasan iti panangan wenno taraken ti kinnan kunada pay nga iyang angaw. Amuyo kadi ati chewing gum ket maiparit ijay Singapore. Dayta ket gapo iti kalikagom ti gobyerno nga agtalinaed ti syudad nga spotlessly clean. 1992, idiinban ti Singapore ti panagnatingat ti chewing gum. Si maruno dagiti linteg ang maiparid agtupra kinumisbo akasla aso kadagiti lalaki uray no anya a lugar ket ti toilet laeng iti mabalin. Ngemi di 2004 apagbasit ang nailif para laeng no iti rason ket therapeutic dental ken nicotine gums. Amuyo ka. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat, nga agumpo iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Sugat, iti puso. Napalabas, saan ang nagustuhan ni Mrs. Salva, tinakita na ang mapatpatakder apasdek. Inawagan na adagos ni Atty. Flores. Idi mo't nagsarita damaw rin kan Atty. Flores, saan ang nakapaglibak ti ama ken ni Maureen. Iti sabali abangir, imanugot mat ni Bernadette, ang makapasyarman ni Brian iti balayda, ngam kalpasan ang makabagiksamin daytoy. Naragsak ni Brian, anang ipadamag iti dayta ken ni Laura. Iti kamalman ti mauding aldaw apan nagiksamin ni Bernadette, agur-urayan ni Brian iti sangot ti pagadalan. Ket itagagayem, at tuyen tituloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Ita ti mauding aldaw a panag-examen da Bernadette. Masangon nakmat nga taitan. Malasin namat siguro dahiti kutsik. Adun dagiti estudyante ang nagawid. Nasapsa pala siguro ang alpas ang nag-examen. Ni Bernadette de Jayan. Kadua na daiman kunmian. Nakita na ko ni Bernadette. Ryan, nalasin ni Eman ti kotsem. So aday jay, imadada adagos kinimean. Kabuting daksamat, Bernadette. Adamat nga tapanawon mo itan. Numabalin, saan ta ko mga kuyog ama pa ni Jibalay?
ang mga numadano na ta ni Lola kat agungat. Saan ka kadi ang mapasya, Rita? Saan pala ko mga ita? Aganan na ako mapalang. Urain ton bigatan. Maawatan ka. Ang mga lumabaling nga awisan kang agmerenda. Uri, apagbeita lang. Nagmerienda lang. Pagustuhan ka. Sa dino ti papananta. Sige, lumugan kan. Syakti makamu, no sa dino. Agman maneho ag. Kagap-kapok iti antibarkadak. Apay ka di? No, awan ka sa balya papanamon, Maureen. Umay ka dito'y mall. Sige. Ha, mabisinak pagit din. Jak na danon ni Rochelle, iti balayda. Agkita tanto latangaruden iti restaurant amasansan apangananta, Maureen. Matukutan at ngawan ar-aramiden na. Iso na panunod ko, ti umay nagaliwagsay dito'y mall. Sige nga Roden. Traffic man ngaminan. Ha. Bye. Sansanan mo tay taabakot ti umawag kanyak. No kasto yung agman maneho ak. Kahit nan sakin di man disgrasya ak. Pag gusto man langin. Tap na awan maibagana. Ininanak dito'y kalapa, o ita'y mapasungadak ti kutsem. Agawid ako man. Inton bigat ko matiplanok ay dito'y tatang. Ngam ano ti aramidak iti opisina inton bigat. Ay wen gayam, nakita kita'y bigat ni Attorney Flores. Nagkita kayo? Siyak lang ti nakakita ken kwa na tatang. Nadlaw ko at tinaliyaw na ti kotse kaya dilim mabasak. Sumagmamano na lawas. Manipo di timteng kayo kini Brian. Saan kayo pa yan nagkikita karagiti Salva? Awan tiga po nang agkikita kami, tatang. Laura, anak. Umay kayo nga rodan, tatang. Itulod kayon. Ay mas daw lakit din nagiti karuba ang makakita na kaluga na kiti napintas sa kutsay. Kayat ni Brian ti agpasya rin balay kay. Saan pa panawan ang makita na kami ka ni Brian dagiti kaaruba, tatang? Kano mabalin? Awan ti makaidanon ka dagiti Salva ti kaaddakon. Naimbaglangan tadabakan ti pay alamisaan dito'y inmayan ta. Talaga nga adulat tati tao dito'y. Ijay ko mabangir ti kayat ko panganan. Gamawan mo ti pagtugawan ta. Ijay ti masansa na panganan mi kadagiti dadakkel ko. Nainbagking ka, tadapay lang dading. Kailiw mo ka di? Adamat latapan nakalagip ko kinkwana, Bernadette. No saan kumaanatay? Saan ana panunot ni Mami? Ti umay agnaad dito'y lugar da. Naimbagman ta si murot ka kankwana. Pinilit na. Kinunak kini Mami nga umanugutak asumurot kinkwana. Ngam agbakasyon kamilaan. Ha? Ngam gapukin ka? Kaya't konti agbayag dito'y. Tamami ka, Lola. Isuuna na kiti limabas. Timulyo pa ni Mami. Wala. Kasano nun nakita na kon? Nung nakita na kami kini Brian.
Nalpasan ti eksamen da Bernadette, mami. Diyak pa'y nagpasyar iti balayda. Agina na kanupay lang itarabi. Nabandog lakit diti utag na iti talong aldaw pa nag-examine ta. Iso akasapulan na tina na. Adan sapay may sa alawas nga ipapan na iti pagadalan da. Uray nalpasan ti eksamen da. Sakbay nga agsira da ito'y asimistri. Kalpasan ti dua lawas, panag-enroll manan. Isong agsagana ka, Brian. Sumrag kan iti sumaruno a semestre. Kaya't kung nga iti pagadalan na ti sumurkak, mami. Tapno ka na ayon ko makikita. Uray, tadamat ne man akakuyog mo. Naistoryak manan kini Bernadette. No kasano anak ka umay tayo dito'y lugaryo, mami. Nadlaw ko anak laat iti pan nakaibagak nga amangan no agsubli tayo matlang iti Amerika. Brian, saan mo pa'y lagaya man nalipatan dayta? Denggan nyo tituloy ti istoryak, mami. Nadlaw ko analidayan. Adan samot lang panagayat na kanya. Nasapa kami analpas, Lola. Ngamaada na nga wis kanya karagmerienda iti restaurant. Naggapo kami ni Mami Mijay. Nakita kayo limabas, Lola. Iti abay ti pangpanganan tayo kada daddy. Nekaglis matang titilak. Timalyaw ni Mami, awan ka no bakante. Diya ka mo no nakita na ka. Saan samat, Lola? Apay nga rodasan kaya nagkuyog kini Mami. Aday mawag iti cellphone na. May sa siguro kadagiti barkada na. Sige Lola. Mapaan ako iti silad to. Agin na nakman pa'y. Ay bandak to lang ti katulong no mga rabiita yon. Di maurin. Kadua na nagiti barkal na. Maurin. Dad, nagstapa kayo ngayon may dito casino? Nasaysaya tinasaba, tapno diyak mapuyatan runay. Nagiinom kay sapay kadagiti barkada. Wan, ngayon sana madlaw na kainumak. Nagdiras kayo na naumak? Pabarag man pa iti bulsak tinabak ko. Ituloy ko matlangin to madamdama. Mapanak pa iti bar. Saan na ka di nga awisan, Dad? Haraman ako mamamati, inabak yun. Sige, sumurot ka kanya. Ngam saan kang agsigsigarilyo, ang kasanon, dagiti barkadam. Bayam lang arudan, Dad. Killjoy kayo. Ang mga numabarte kakpay kadi. Sana ko na makapagkasino. Parbangon na ni tayo makariingak na di. Isulang ti pan nakalagip ko at gayam ng rabi. Nabanugtan sa una iti talungal daw pa nag-examine nyo. Imbagak iti katulong iti rabi asaan na ka nasingain no di ka makariing. Wan gayam, Daddy. Nakasangpat ka di matlang iti rabi ni Mami? Parbangon na iti mandlaw ko iti abay ko. Bayam latan. Uray, tas saan mo takanayin na rumar? Wan kayam, Dad. Inururay nak ni Brian iti sango ti Universidad iti Kalman. Ang mga no may tog pa siya rin ton rabi. Anyang oras? Kaya't ko matamamam muna ita, Brian? Dahil ti dya ka mo, Daddy. Iawag ko to kada kayo. Daddy, remor ni Mami ti salid na. Ang mga no nangag na ti pagsarsaritaan ta. Ano sakit ti ulok? Mami,
Siya kung timang timplay ti kayo. Maulaw kayo kadi. Tulungan kayo makatugaw. Thank you. Hayak na ko makati bumangon nga. Mabisinak namin. Inton rabi apasyarak ni Bernadette. Mabalin kong tumat nga tarong ipod no ti panagayat ko kinkwana. Sapay ko ma, taaklo nun nakadagos. Kaya't nakngayam amo kadagay ti dadakkel na. Awan ka no ti problema iti daddy na. Ni mami kan lola natin na ingat. Ngam saan nga isuda ti makatuwang iti panagayat ko kini Bernadette. Awan matidakas na ngagpaiso. No mangisaragak iti share ko iti Salva Group of Companies, Norman. Sigan tulangan ti mga sikaso. Tinagan ko ti usaram. O sige, kasta nga rod. Bye. Saan abukod dagiti Salva dagiti negosyo da? Nawaya ti amin na mangisarak iti kwartana. No ad-ado ti shares, bentahi day ti korporasyon, tadakkel ti puunan da. Mami. Oh, Brian, napintas sakit di ti riing mo itabigat. Kamadyanan na. Mapasyar kong tumatlaangan ni Bernadette inton rabi. Nasayat no kasta, ikuyog mo ni Eman. Ha? Kabalak ti agmay maysa. Ken makadada lang iti diskarte. Ni Uncle Norman samat ti kinasarita yo, mami. Nasaysayat mo't ngagpaiso no kasta. No, ad-ado ti sumurag a shares. Wen, dumakkel ti puunan. Ket ad-ada ang mapapigsa tayo ti negosyo tayo. Sige, mabalin tayo pagsasarita ni ti sumaruno a board meeting. Kenun gayam, paisaganam ti listanang iti amin stockholders ken numano ti shares da. Okay, bye. Sino day Jay Rosano? Ni Hubert, mama. Nagsaritaan mi na iti umadadong stockholders ti korporasyon. Masayam na ita tadakdakkel ti puunan. Ngam umad-adumat ti mayruwaraganan siya. Gagangay lang na ita iti negosyo. Ang saan aday tati kayat ko pagsaritaan ta Rosano. Ada na kay baga kanyag. Nagdanon ka no damaw rin ken ni abalayan iti kasino iti rabii. Mas daw kayo kadi pa lang iti data. Saan kami pa nga agayan ayat ka ni Maurin iti? Talaga sugalan ti bisyo ni Daddy. Ket awan ka di ti maaramid mo? Tapno malapdam ti panagibalang ni Maurin iti kwarta iti awan ka is-iskan na? Tsaka yata dahi ti pagsinungbatan ming agasawa, mama. Tunggal agsubang kami, malagip na amin na basol ko. Amangan no di mo nadlaw ti kada ni Mrs. Punzalan iti kasino iti rabi. Akasingat Leonarda Maurin. Kat, anya ko ma, no aday chay. San na ka may turada sa langal doon di katugangak? Ngam di mo lamon niya ti pagsarsaritaan dagan Rosano, may panggap king ka. Padasan da.
Diyak kabutang ida? Saan ka man namang dadalital daw, Daddy? Agpungtot ka man adlagosan. Sa naglamatultulad. Di mo makita ng agpungtot ag. Iso nga ubing tilangag. Kasano adi ubing talangayo, Daddy? Kat nagado a babae, di mang papaubing ka na kayo. Nga, agalwad kayo kadagatitin, rasyo tayo. Talagang insaga na anak pa, Bernadette. Si kaga di na nagluto, kadagitoy. Tinulungan na ti katulong mi. Urada katulong mi. Kaya't gumati makasursuro. Kaslang rodsan ka nga anak ti Baknang. Nagdakkel ti balayo. Amang ano nabakbak lang kayo kay Brian. Siyempre, Amerikano ti amam. Bernadette. Ha? Nervyos ak mata ni ti panang parang ni Brian kanyak. Idi pa lang akayat kung ay pudno da ito ikin ka. Ay ayatan ka. Ay, Brian, ti imak, at ni Daddy, amang ano makita na ta. At nagaya mo ti sa nga ilim, Bernadette. Iso ka din ni Brian? Ha? Anya ti mapasama kiti dayta pa nagkita da Rosano ken Brian? Kaano mat nagkita da Laura ken Rosano? Papagayam, di uliwayan adenggan dagiti sumaruno apaset ti nobela na pauluan. Suga ti puso. Nobela ken isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo. The #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ti kalawaan na syudad diti Pilipinas ket iti Davao City, ti area na ket 2,211 square meters, mamintallo nga daras iti kalawan na ti National Capital Region, iti Metro Manila, ti Cebu City, iti oldest city, ti Negros Occidental ti kaduan iti syudad kadagiti amin na probinsya, Bacolod, Cadiz, Escalante, Himamalyan, Cabancalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silang, Sipalag, Talisay, ken Victorias. Dagiti alimboboyog ket makatayab nga nangat-ngato paingem ti Mount Everest. Dagiti alimboboyog ket makatayab da nga nangat-ngato at 29,529 feet above sea level. Según ti National Geographic, amang nga nangat-ngato ti tayab da ngem iti Mount Everest a katayagan nga bantay tintero. Oh my God! Kay Dan. Pakasin! Ginapag-aramitan ni Tito Gas! Salamat na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti talam ni nanang mo. Ayong
iwanan kan panakalan ka, anatingkar. Itilaksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas malumen ini makasangkwet ni Miguel iti balayda. Pinalutpot ni Amira. Inrason ni Miguel anapan nakidaya iti maysa kadagiti amamuda. Iti sabali abangir bayad ti pampanangan da Doña Agripina ken ti Mayor nakangegda iti kanal buong. Ket ita adtoy ti tuloy ti nobela ana Pauluan. Naitalimang agura. No. Talaga kayam ang naimas ti Karnit Alingo. Saan ang makapasuya? Unag tubay kang Agripina. Mala. Agawa. Ay! 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 Agsasarnon dagiti putok, Placido. Agdan samat tan rin maot kada tayo. Dito'y ka lang, Agripina, tarumwarak. Nakitaan, nuan niya na iyakan albong. Saan? Di ka rumwarta mga lupaltugan da ka. Di nakigawid. Kitakan. Pato abang guys. Pilyam kumamit ti lugar pagpraktis ang mapumaldog. Saan ka pala nagnakam iti pan nakadisgrasyam kan ni mamam? Sana ka nagpraktis, Papa. Pinaltugak lang tinakitak abaglat. Anak ka puli-puli ti sangatik kayo. Nga umalatiw ko maiti unag tinaladan tayo. Ayan ti baglat. Tumangad kayo, Papa. DJ ni. Salbag. Nakaskas daw. Nagdakil na baglat kan. Natay saan? Napuruwak, Papa. Makunakita na natal ng tipulsok ang pumaltog. Kaslasahan na kamamati. Natay, di pa'y lanadnag. Nakakapit pa'y lang. Pato apanggis. Nalaing ka pumaltog, iha. Talaga ka diya si ka tinakapaltog iti baklat. Ta sino kumapay? Kat si siyak lang matyada dito ay Papa. Ayan ni Borog. Awan ni Borog. Nagpakada na gawid. Tainawagan ti asawa na. Aggurigur ka no ti anak na. No kasta. Talaga si ka tinakapaltog iti baklat at ipinatnag. Wan, Papa. Awan sa balin no saan asyak. Ay, maliman. Mabalin ko na dagasin ni tatang iti baleda. Kat mapan kami itikun kuna ng amuna natalgad a lugar. Apang ipadasak iti paltog ko. Ibarikas ko ti bunang ko. Tapnawan pa nagdwa-dwa kanyak ti asawak asabali ti papanak. Oh, Miguel.
Kapanam? Ang barikas mamatabunan mo. Inakman mangayo, bakit? Adupay matikayo apag sungrod Kwa, adupay tinabati karagiti sangati akasya. Isuti nakalaan. Agan-anad ka nga rod. Wen, awan pagdanagan. Sikakit diti agan nandan tadakkelan tatyan mo. Awan gayam, kano to ti panaganak mo? Inton umay abulan. Ay na, nagdakkel tatyan mo. Kat, sapay la ko ma. Tasaan kanto amarigatan nga ganak. Binigata ngagpagna. Kasta nga minti bagbaga ni nanang. Tapno sa anak to kano amarigatan nga aganak. Wen, kin maysa, di ka unay umininom iti soft drinks. Sana nasaya at dayjay. Talaga mat. Sa anak mo't ama naginom iti soft drinks. Sigurado lakit di akaruprupak to ti ipas ngay mo. Ha? Oh, apay ano pa mulagat ka itimbaga? Apay, di mo kaya't akaruprupak ti ipas ngay mo to? Ha? Ko ha. Apay kit din na dyak kayat. Talaga si kanto ti karuprupa na ta. Gwapo ka nga amana. Ha? Diyos ko, kabayatan ti panaglapas na kiti altaw. Madagdagdagan mo ti panagdandanak ko. Asinon to nga ti karuprupa ti anak ko. Ay, sabay lang kumatasyak to, ti kaingingas na. Tapno saan to amadlaw ti asawa, asaan nga iso ti puno nga ama. Aging ka ito. Tsak pala mo na niya ti Aramidag. May patagkuntumat lang ata ti anak ko. Idinto taamok ang nagtaod iti maysa at timonyo. Abo nga laeng ti panakaramas ko. Kat ni pa'y Mayor Placido. Nagdakkel nga ulag. Saan nga ulag? Baglat. Baglat kan ulag. Isumat lang nga iso. Awan kita ti baglat. Dayta ti nagdumanda. Yan dagdagal nga amang daytoy. Ibagam itiboy tayo ama panapuuran. Uno ikali na daytan. Aling gatak una yan na makakita. Saan, mama? Di pa ikali. Uno pa puuran ta baglat. Apay, kayat mo pa'y laang abuy-buyaan, kasta ka di? Imawag kanyak ni Burog? Kat kuna na apartyan nanto ka no, mama? Saan ama si Dadayta? Masida nagkunasan. Kunadagiti nakaraman. Pangbabigsa ka no, iti resistansya. Isu aramanakin ton maluto. Anya? Kasla ka no raman ti manok, Agripina. Sige. Paipaknik pa lang na itabaglat. Tanin to Burog timang parten ton sumangbat. Di mo kunaan aramanam tumanen, Placido? Natural. Kaya't ko amaamuan no anyat raman na iti panang loto ni Burog. Numay ayo akwin no saan. Di mo padpadasan ti rumaman, Placido. Ta saan ka manen akayat, akaida. Tatang, itay simang at tayo itiray ito abantay. Tsak pulos impagarup nga da nakalawlawa alikaong dito itukto. Daitaw iti awagan da iti bantay si Minublan. Takas makita mo ti porma na. Sinan sinublan da iti apasat ti bantay. Talagaan natalgad da ito alugar, tatang. Manmano siguro ti dumandanon dito'y atat tao. Why,
Tore dagiti manganop kat di da kayat apagpaingan ditaw. Tanapudot ka naw. Awan kami napulos ti marik na palayo po'y ditaw. Puno nga dayo da ito alugar. Napintas apagsursurwak a pumaltog tatang. Una, isungan surot ka ditaw. Ta dito lang ti amok a lugar katalgadan na pagpraktisa. Wala, irwar mong tapaltog mo. Ta buyaan ka man nga agpraktis. O sige tatang. Takumita nga rod iti sirigag kapaltugan. Nadya sinaraya ka imito ti paltugam. Yun nga agpaiso. Una yung ti kaado abunga na dayjay akay mito tatang. Adon tinaluom. Kat nadya nag-aari mo to nga sinaray ti sirigam. Wen tatang. Tanumat kambaak amatamaan dagiti abunga ti kay mito. Adda ti kanun tayo. Alaki din, paltuga mo. Wen tatang. Eta. Itan. Awan na pulos tinapuntaam. Ay, nabigla. Takas laki midagtigam ko apaltong tatang. Iso ang nagbangking. Pati kerem ngamin anay bagtitakyag mo ano kalbitam tigatilyaw. Tapno sana kumidak nagputaw. Sige, wen tatang. Baliwak asirigan ti punteriak. Sa bagay, damom ngamin ti pumaltaw. Mapraktis mo tulat ta. Mama? Ay! Kabaliw. Unay kayon, Mama. Managkikigtot kayo. Saan nakakabaliw? Bigla ka matlatang amin nga agsasao iti likudak. Iso nakigtutak. Gapo ka di nangagyo aputok itay? Iso alis to kayo makikigtot, Mama. Wan. Gapo ka di nangagyo itay aputok? Iso managkigkigtot kayon? Wan. Katgapukan ka ti panagner-nervyos ko, Chloe. Sorry, Mama. Ngam takdakas ko manudyak napatay jay baglat nga wala tayo kumaitinaladan tayo. Maging gaita. Kasla sa anak payla ang amamati asikati na kapatay iti day jay abaglat. Mamati kayo man kan saan. Siyak, Mama. Talaga nga imala ka ni Papa mahilig iti paltog. Kaya't ko ti agbalin akas kan kuha na nga asin kado a pumaltog, Mama. Iso asaan ngagsarday nga agin sayo. Aging gaasaanak ama asa analaing a pumaltog. Ita, tadandanikan aganak Amira. Masapul nga isagana yu amin na dagiti masapsapul yaw. Wen nanang. Ay wen gayam. Anya ka diti planom. Agpasuso ka wino padidyem to iti buti ti anak yaw. Siyak tulatan ti mang pagatas kan kuana nanang. Nagastos. No magatang agatas ti pagbiag na. Ayun. Saan laday ta? Nagningina ti gatas itan. Di tapay ti may sa pagrigatan nyo. Nubuti adagos ti pagsuswanto ti anak yaw. Agyaman na kiti pa ng kuyog yu kanyak dito bantay, tatang. Amom ka din ti daldalanam no si kantulangan ti umay ditaw. Wen tatang. Nalakalang matamasurutan ti dalan dito eh. Pangidulinam to nga iti paltugmaw. Dayta ti saan ko pa'y nga mo. No, sa dino ti pangidulina. San mo ngay kabin iti aparadoryaw. Ta sigurado masukainan ti asawam. Wen tatang. Ang agnanaw yung tunga ta mailimid ko. Anyan tunga ta ti reaksyon na no makita na dahito apaltog ko. Sigurado ano makita na damagan na adagos no nangalaam. Di bagak tulatan.
Ada nang ipadawat kanya? Madmaday no kasta ti ibagam. Ha? Ang mga no atapon na anak membro kamutan ka na tulisan. Uwan gaya man niya. Ibagam tulatan ti agpaisaw. Di mamuan nanto na nagulbudakin ko na, tatang. Tulungan kanton makipalawag kan ko anay ti amin. O sige. Agyaman ang karon, tatang. Ungayam. Nagkita kami kani abogado Macario di na minsan nga aldaw. Nagrana kami iti punsyonan. Oh, kumusta ti pagdurdurasan ti lablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor, tatang? Magakano ti masiknan nga ahensya. Mapan tayo amin agpakita iti opisina da. Akatalunan ti Mayor. Anya? Apay ka no? Kaya't da kano adamaga na personal ka na tayo. No, kasano ti kalawa ti taltalunan ti tunggal maysa. Kit, kanon to nga rin ti imbagayo ipapantayo iti opisina da, tatang. Awan pa imbaga kapit siya. Di tayo pa imot nakapagtutulag ng kakadwa. No kasta, mang-meeting kayo nga ron. Wait. Sursuram to amin na kakadwa. Agmi-meeting tayo manay. Talaga na lang salbangkit diti kastoy. Agripina, apay nga apot ang tagong mo. Gaputan na lang abko tilang ti bakla ta pinatay ti anak ta itay nagaangin Placido. Isu nga ibagam iti boy tayo nga ibon lang nalaangan dayjay. Malawan, may bagkat kon. San ka no pa lang makumay ni Burog kita malam, tadapay lang iti ospital. Kaya't yun tupay lang amin na si daan dayjay abaklat. Ni Burog tinagibaga. Apartin na kumano makaumay. Saan nga tangad-ad na amay sagmak ni Chloe? Itataamunan ti agigam iti paltog. Saan? May mayat itataamunan ti pumaltog. Adda ni sarang na ano adda kalaban na. Maayaban kayo manan? Maipanggap iti pan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido? Wen, isong agmi-meeting kam to amin nga agkakadwain ton diga. Sigurado. Numaamuan ni Mayor Placido dayta apag mimitingan nyo. Gumayab-gab manan ti pungtot na kada kayo. Saan kami ang mabuteng, Amira? Ay, anya nga ta nga isardeng nyo langan dayta nga ilablaban nyo, Miguel. Anya? Sana mabalin. Itahapay tadan dagiti natay akakadwami. Gapu iti lablaban mi. Saan min to apulos nga isanod tinabayagan at tartari gagayan mi. Wen ang mga nandan tumanan sumaruno amatay kada kayo. Di ka madanagan. Sana basta pumatay ni Mayor Placido. Tasalsalak niban na ti posisyon na akas Mayor. Demonyo dayjay at tao. Ulag dayjay, Miguel. Saan kami ang mabutang? Nagado kami ang katalunan na. Kat imposible, apatayan na kami amin. Adumat gaya man tinalpas da engineer, iti may patpatakdar nga eskwelahan tayo, honey. Well, nga may napartak nga trabaho na kiti tao na. Kat, ti plano mga apartment. Tapno adan tumat abangan dagiti estudyante. Di mo kadipay isaruno? Isarunog. May saruno agraman imbaga kiti a restaurant. Sigurado ano operational ton dagiti maypas dagiti daytoy adaga tayo. Sigurado nga agakop tayo manan iti adu a kwarta. Pudo dayta. Ket oray mangwarta akto manan ninton eleksyon. Dayta ti madikan ka Placido. Tauray personal tayo a kwarta kat may ramraman na gastusan no dumteng ti eleksyon. Gagangay lang dayta Agripina. Sa
Saan ka di ang makaanay dagiti kickback mo akas mayor? Saan? Tano eleksyon. Highest bidder di mga bak. Dahito tirigat na. Tanarwa man dagiti tao nga umawat iti kwarta no eleksyon. Puwera de los buenos. Ngam pagawatan da amin na politiko. Di lang nagturtulunganan di saritaan. Pato apanggis. Adayo pa iti eleksyon. Isungay sardeng tan na pagsaritaan da itabanag. Nasaya ata si Mangpot kayon, Papa. Mama, Abay, da ka din napatag ni bagam tayo noruray mo, tisangbad mi. Ala, agsarita kayo man pahintay na uminom kat ni mawawak. Sige, man, ada ka di madamag mo. adda, Papa. Imay ti may sa kadagiti matalakyo at tao tayo. Kapampanaw na lang itay dumtang kayo. Anya timbaga na. Naamuan na nga agmi-meeting ka naman ang dagiti katalunan tayo inton bigat. Tanya kumati pagmimitingan da. Sigun iti may atao tayo, Papa. Ilaban da kanulat ta ti pan nakaagraryo ti daga tayo. Patwa panggis. Di dalat tayo sardeng. Pagpungpung tudag daklat ta. Makita na. Ikakitipag nakmandami ninton bigat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ang napauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ad-ado ti suya abngam ti panag-breakfast. Iti unos si panagbiag ti may sa tao, mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Segun pa iti eksperto iti dito panagadal numadanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anam miga.